ଡକ୍ଟର ପରମବୀର ସିଂ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଲାଲା ସେ ହୋଟେଲ ପଛପଟେ ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ତା ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆସି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆରେଷ୍ଟ କଲା ତ ମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲାଲା ତୁ ଲାଲା ଲାଲା ଦାସ ବାପା କଟକପୁରୀ ଦାସ ଜେଜେ ଯୋଗେଶ ଦାସ ଯିଏ ମୋର ଚିନ୍ତା କରେ ବିନାଶ ମୁଁ ତାର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରେ ସର୍ବନାଶ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଲାଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରମବୀର ସିଂ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତୋ ହାତରେ ହାତ ଧରି ପକାଇ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ତୋତେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବ। আরে মূর্খ তুই মতে আরেস্ট করে পুলিশ কি খবর দউছ বলি মতে কনফেস সব শুনাই সেই পরমবীর সিং মানে সমস্ত বাবতি আকি সোশ্যাল কু গোড়াই গোড়াই এনকাউন্টার করে পরমবীর সিং হেলে কেহি জানতি নাই আকি সোশ্যাল মানে হচ্ছে পরম সিংর বন্ধু বান্ধব আর সে সেই মানুষ মানে যে তো মানে যৌমানে তোমার দেশ সেবা করନ୍ତି ଆଉ ତୁ ମରିବୁନା ତ ପରମବୀର ତୁ ମରିବୁ ଏବେ ମରିବୁ